Sus, I Locano the best. HBO Records.
puso na ilaw an kenta kasman ababa at tagainip dagiti aldaw ni paten-paten apag darit man natukay aridep ngamin obiyak ko tadikan sumampet sa paila kuma tagsubli ka daytoy ar-araraw ko mangeg mo nga ta agip turak ururayet ka uray no agtuok ka no sikat gapuna uray no agtuok ka no sikat gapuna Lasabong apagukura di kayarigam uading ko kas kaman natay kabusel rusas anak nuan banglo titignay mo ana Emma kas kala taga probinsya nauuneg akalid mo agsumbangir taping-ting mo kaslasabong apagukura di kayarigam uading ko kas kaman natay kabusel rusas anak nuan banglo tignay mo ana Emma kas kala taga probinsya nauuneg akalid mo agsumbangir taping-ping mo anya kuman agas-gasat ko nuin ka man kumana am-am mo uray nagan mo lang uading ko uman anayan aragsak ko anya kuman agas-gasat ko numanubya ka uading ko maisurot at kapintas mo tapno siya kuntay kumapwapo lasabong apagukura di kayarigam uading ko kas kaman natay kabusel rusas anak nuan banglo tigtignay mo ana Emma kas kala taga probinsya nauuneg akalid mo agsumbangir taping-ping mo anya kuman nagasgasak ko luin ka man kumana am-am mo uray nagan mo lang uading ko uman anayan naragsak ko anya kuman nagasgasak ko numanubya ka uading ko maisurot at kapintas mo tapnon siya kuntay kumapwapo anya kuman nagasgasak ko nuin ka man kumana am-am mo uray nagan mo lang uading ko uman anayan naragsak ko anya kuman nagasgasak ko numanubya
ading ko, maisurot at kapintas mo, tapnon siya kuntay gumapwapo. Maisurot at kapintas mo, tapnon siya kuntay gumapwapo. Kaya rigam na bangluwa kulibang bang pamagi aniya nagpudaw kan nagasatak tadya kun mailawan. Ay mano anyan anagwawakan, tuy puso ika man kinayawan, naisem na pungay dagit tamatang nagmayat nga inagkit kita. Ay adi anya na naglasbang, kaya rigam na bangluwa kulibang bang pamagi aniya nagpudaw kan nagasatak tadya kun mailawan. Mabalin lakuman agtulag ta, pagtipunan rik nata adwan. Mabalin nga intan ipamaysan, ayat ko ken ayat mo. Inta ida pagustuhan, mabalin inta agsimpan, inta agsaritan, ken ipan taariknan. Ay mano anyan anagwawakan, tuy puso ika man kinayawan, naisem na pungay dagit tamatang nagmayat nga inagkit kita. Ay adi anya na naglasbang, kaya rigam na bangluwa kulibang bang pamagi aniya nagpudaw kan nagasatak tadya kun mailawan. Mabalin lakuman agtulag ta, pagtipunan rik nata adwan. Mabalin nga intan ipamaysan, ayat ko ken ayat mo. Inta ida pagustuhan, mabalin inta agsimpan, inta agsaritan, ken ipan taariknan. Inta agsaritan, ken ipan taariknan.
sis, I love Kano the best. Manarimaan ti inom ni bakit ko ti kadwa inadubo ato ka ti pulutan ket nagimas sa sepsepan tay tulang nangaapnutan tay lupo nagkalasagan bakit sumaluktan tay lampay saganan awit ekto tay sako apagipanan duwa duntut maalata at danto ilakuta ket jay met kakudwanan tut bakit na barteken ket agam ang mangaw initip na tay lampa apagsilaw dagos na ginamatan tay tukak baet selang rinukuban na biman sana intan bakit sumaluktan tay lampay saganan awit ekto tay sako apagipanan duwa duntut maalata at danto ilakuta ket jay met kakudwanan tut pulutan ka naima sa pulutan tay tukak alabang aglalunod tay tukak baet selang intan bakit sumaluktan tay lampay saganan awit ekto tay sako apagipanan duwa duntut maalata at danto ilakuta ket jay met kakudwanan tut pulutan ka ket jay met kakudwanan tut pulutan ka. Isudat nagsabay Kappa sis, I love Kano the best. Sidung sa bali naragsak kay adwa
awan kan dito'y denak. Iti kanuman di kanto isukat. Kasi kalaing inkarit ngayaten. Iti agnanayon inggat tungpal tanem. Ipalagip kanyak dagidirag saktaken adu ngarapaak. Ngem man angin biyag ko anaglabas. Ket di samit na nagbalin ana sabrak. Sika, sika, awanen ti sabali nga agikot ayat ko anasudi. Dito'y sidong ko agsubli ka kadin. Tainta tungpalen dagidi kadin karin. Di nga tabiyag ko malunag day tariknam. Pakaasiken ka ket inka indengan. Amwen biyag ko agur-uray to'y puso. Tasika awanen ti sabali nga ipatpatek ko. Tasika awanen ti sabali nga ipatpatek ko. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag